Captain. Yebo Mr. Fondeni liyachiza la ngaphandle. Ayitheneni ngo. Fondeni sawuthenga le nto kaloku kuba ke sihlisa unqanwe ilanga eli isicefe. Ikhala into ezincane. Uzive into ezincane. Vathi siduke nje apha phandle kwenzakalani? Captain epha unsi. Kwenzakalani? Into iwane pha ukhona amakhwenko kuthiwa seqale ukubamba inkunzi apha phandle. Ngoku andazi uba fanele siyithini le nto. Kona kufanele siyilungise le nto Captain. Ngawaphi lamakhwenko? Kuthiwa ngapha osixwa aba no oscrewdriver ostishini pha. Yabo. Hayi abazulunga kanti ke sokhala siphakamele le ndaba yezikele emnqezi. Siqhuqhuzelelana. Kuthiwa zidla nedrats ezikele emnqezi. Ndibetha. Bangathi uphatha ngakwanto nje apha amadokethi wakho. Ngosengiqalile no. Kaloku bendiyothenga le tweezer lo nazi into zami ncwadi zami. Ngoku ufuna siqale qala le nto. Elamakhwenko. Iqhuba. Ngicala ngapha namuntu bendizama nalala lapho. Finally we made a way. Uvayo yabo. Yeah, politician fire wezithu futhi. Lapha emphakathini kwenza zama ufakazi. Vele nje gratis uvayo. Yeah, amanye ama product ethu fire siwa order la bemaninzi yabo. Ya gcwala bejana. Yeah, ukuthi kulahlele futhi. Wala. Amazitho azivune zibuya kanthinta la elayinini. Gcwala sikhona. Yeah. Bangayazi abahlali wethu ngaboshwa nyani. Yeah, kithi ingozi nami ngithayimela. Ngaboshwa nyani. Semolo. Awe. Akusayi ninga rosimo bathola. Suke sikaya. Funa ngapi? Nangu stafeni mphethe. Ya create liwe bona basela amaroto abahlala bayazi liwe. Ayijambi ne? Gcwala. Ayisabaqulile aba. Bakesazi kuleka. Yeah. Nkosikazi yazi uba bengicinga njengoba siqeshe u-anti lapha sike simenyusele imali ngoba engathi usebenza kuhle. Ewe Nkosi yami nganhle loo nto uba sike simthumelele imali. Hayi ngisenyuse nkosikazi. Awusebenza kuhle ngiyani umntaba womuntu wakhe. Yo, inkosi anti nomama. Leli sinqaniwe yini? Yanceda bakhona. Sala nkosikazi ntoni? Ayazi kumele upheke rice itani nyama. Yo hayi ngeke irice nenyama kunganjani uba singapheka uphuthu senza amasi. Nyana sile nyana nkosikazi angiyisile. Hey, sukulwana uthena uqhwalela. Ihlangu zona ziyepha. Nanzo. Nkosikazi ayidlala isithombe umntwana umnta anti. Uthini na? Wasebenza eKapa ngoba sikamrholisi uanti kaloku inyanga isembe kuye kufanele sesemzama ngalethu khona yibona. Ngangcono uba singamzama. Uvela akalimalanga ke ngo? Umbheke nawe nkosikazi. Yo ulimele ngefuna simzame isihlalo. Anti ulimele lo mntwana kodwa yena andisihlalo sisesimzama isihlalo sethu lophini nkosikazi. Uthe drink and umntwana. Asele.
Ngihlupha lento yakho. Usazibona kwa Sayithola. Kanti ubungudla nifuna ngaka. Ukudla kwabanye. Intoni ezobuza udla kwami. Unokutya. Hayi bosuke emsebenzini. Nisebenzaphi? Hayi bayifuna wena ke siyasebenza xa thina sisamela wena apha ekhaya bawuthola imali. Nizothenga ngomali yomsebenzi wenu ke. Iphi imali? Imali ayifuna wena tata. Iphi imali? Tata imali uthi tata imali ayifuna wena. Ngena. Savakashela abantu abakhulu kutheni? Singaba umthetho siphuma apha kwi-police station ngenhla. Wenzekeni? Tyeni kwedini. Fonethu, nivulelwa ngubani pha egeyithini? Size kule nkwenkwe. Sibuye singcambazisa ngoba sivulelwe ngubani kule gate. Size kule nkwenkwe. No. Lento nomsebenzi wenu. Imake mfana wami. Imake tata wena vitsha igrass ngabe ubuzithatha phi? Umzini station. Ngaba uze nibe negrass bantu abamumzimba lona station ngaba yena ebezithatha phi? Awumazi. Xothenga into kutheni ungayibuzi ube beyithatha phi lo muntu obuyithenga wona? Sakhona abantu bendithengisa i-drugs. Hayi ngase siyange siye pha kubani bathi. Sihambe. Hey. Imani. Anime. Akhona uba sithethe nawe tata senza umsebenzi wethu lapha. Anime sithetheni kodwa. Silethi tata wena. Abantu abamthola ngenzela yona. Nina awunguyo Anguwe. babaphi kanti abantu sibafuna apha kona Andisani le nto mani. babaphi Umzimba no. kodini opumzini station Uthenda zobuzwa kanje na. Ukuthi udibasa lesiquza abantu abadala bona. Hayi bazi bakulandle ngapha. Mfazami mele ngizama ukulungisa le ndlu ngezantsi. Abantwana bami abanandlu apha ngoku kufuneka ndizame izinto uzongeza ngoba intwana ezi seziyandihlupha ngoku thina. Iright lecebo. Okay, akunendokhe ngombona seselivini so that yonke into ihambe kakuhle ngoba ngoku andiyabona uba bazondihlupha abantu ndihlala nabo intwana ezi ziyahlupha. Uyayibona pha khona lo. Njengo ngaphandle kwento yemizi nezindlu kunesizama into yomntwana yayibona lona. Ya kunesimzamo. Ngena. Yena. Into ekuseni kwedini. Tata khona abantu abanicelayo apha ngaphandle. Abasicelayo? Tata. Ngisho basiyaza. Tata nawe lelefoni abahlonishwa. Ndiyabona la madoda. Kanithethe kamadoda nithi nisihambele ngantoni ekuseni nje? Tata apha into esihambeleyo lapha ngalamakhwenkwe la athi athengiselwe idrags lapha ngamanye amakhwenkwe kuthiwa ngalawo lo mzi ustitshini nomzini ngoku ke ngoku tata Nithi ke la madoda athengiselwa ngumzi izi-drugs. Ewe tata. Hayi kama bathethe inyani abantu ngeke. Umzi nostishini bathengisa i-drugs. Thina nyani nina. Dunye ngoba ne-drugs. Asithengisele tata. Ekwazana man. Hayi ngeke
Andikhona into endingafuna uyiva kakuhle kule nto niyithethayo. Nithini? Basithengisele that right. Phendula nawe. Ni baba kabani? Nizalwa ngubani? Nithuleleni. Nizalwa bobani? Ubani utata bini? Phendulani. Sara utata Nqoba nomama uZimbini. Unqoba nomama uZimbini. Tata. Abantu bapha. Abantu bapha wena. Mama wena tata usithini sawo. Nina zanapha ninganyebelezezi zana. Isitolo ngithatha sibiza kanje. Intoni ungathi yagoloza na? Abantu aba. Bayathi apha phambi kwabantu. Abantu abathethwa ngabo. Namzima njalo nisuka Suka. Bendola nisuka phi? Hayi suka vakasha time. Phi? Le ngaphezulu emashidini le. Abantu bathi bahambele kuna apha. Senzeni ngoku. Andibathathizele. Siva kuthiwa nithengisa ii-drugs apha. Ngaba inyani engakanani leyo? Hayi. Imani ke nitheni phofu nasenajongana ungathi lento niyayazi okanye uba singake sibethe ispectre ngeke sizithole into apha kuni uba sasithola ke ngoku ngaba sizothini ngani Hayi ngeke sikhethu hayi. Hayi nizongena bakhethe kaloku. Okay ke tata usicela ke njengalendlela niwenza kwami lo msebenzi. Ima ke tata. Kodwa niwenza kwami ningalibali lonto. Ima ke Nithi tata ningahloniphi niyazi baniyenza kwami Mthuli. asizophikisana nawe lapha tata yabona Mthule. jonga abantu abami Captain. Nibathathe nani benzeni? uzoza kubo wena phi Okay, hamba nabo. izana Hamba nabo yenza le ndlela wenza ngayo kodwa izobambana wena. Usegqithi kanti kini. Uthola ummelisa ngale ngamahala. Ukhulile mntanami. oh ke tata Ubama ukusiyela ipisanyana. Ulwe tata. Hey. Kunjani? Hayi uyaphileka empilweni. Niphela njani nina? Hayi no asikayibona imbi nathi. Kona tata ikhona imbi kona. Pha ekhayeni kona. Hayibo, ungaba yintoni? Ngiyakuba pha ekhaya ndichiye ukubi ekhala uanta kwamba. Oh. Bendimthume esiphase. Phaya of bethu unkosikazi uba makahamba uthi into eshoda endlini nje ezova. Wetata. Ngoba unkosikazi sikayitha uyabona. Wetata. Ngoku anta kwamba ulechiwe. Oh. Tata silapha police station lamaphoyisa enzana amaphoyisa. Uyayazi ubakho umsebenzi wakho. Oh. Abanxiba uniform mahala qha. Urhulumente zidla imali yakho ubhatala aba tata. Hayi. Yo, hayi. Tata, manje ndithi tsini goduke. Hayi, tata ndiza kwendithathela amanyathelo le ndaba yakho tata ngaphelanga ntsuku. Okay tata, okay. Nyana. Unicela amadoda lala akhaleza apha nyana. Oh. Abaninzi bayakhala ngathi bathi ngotsotsi. Abaninzi bayakhala. Yenze enkundleni. Yebo. Ngasombela umthetho ngoku. Hayi lali. Ufifele ifamily kwamba ngathi apha. Iyangikhalela. Ithi resho lomntwana wayo. Kubani nomntwana? Kuthiwa ngo-aunt kodwa utata khona ngathi khona ngakaphakama sinabisile bansi sikwaba sithathile enzulwini. Thula inqaza ntoni? Thula ntoni? Thula. Kundla nami lezawuvela ngithi phakama amadolo athuthuma kundla. Tata. Kundla pha kwami ndiqeshe u-aunt pha kwami njengoba benditshilo apha kubuthi. Ngo-aunt usebenza pha kwami. Ebethunywe unkosikazi eshop wathi mahambe ucosha uthile njengoba singayi edolophini ke ngoku. Uthi yena udibene phofu uzoyicacisa naye usazoza uzoyicacisa kuhle ebendibalisela pha ekhaya uthi udibene nabafana ababili